Marah itu tak salah, tapi kenapa ramai takut nak marah? Kenapa bila marah, orang selalu cakap sabar je, jangan emosi atau marah tu tak baik. Tapi betul ke marah tu buruk? Menurut Emotion Focus Therapy, EFT, marah bukan emosi negatif, tapi satu survival instinct. Marah membantu kita mengenal pasti keperluan yang tak dipenuhi dan menetapkan batasan, boundaries. Analoginya, marah ibarat lampu merah traffic light. Bila sesuatu tak kena, lampu merah tu beri isyarat untuk berhenti dan periksa apa yang berlaku. Kalau tak ada lampu merah, kemalangan boleh berlaku. So, apa nak buat? Kenali sebab sebenar kemarahan. Marah bukan masalah, tapi cara kita lepaskan marah yang penting. Gunakan marah secara sihat. Bercakap dengan tenang, tulis jurnal atau guna teknik deep breathing sebelum bertindak. Jangan pendam. Marah yang dipendam lama-lama boleh jadi stres dan burn out. Bila kita tahu marah ada fungsi positif, kita boleh gunakan ia dengan bijak untuk mempertahankan diri tanpa menyakiti orang lain. Korang jenis pendam marah atau terus lepaskan? Komen pendam atau lepaskan? Tekan butang follow untuk lebih banyak info tentang kesihatan mental. Sebab sihat mental itu real, bukan sekadar rasa.